kibanza nibaza yuko barazi icyo umuririmbyi amaze muri sosiyete. Ijambo ryacu rishika kure, turabaremesha abantu bari mu kiriyo, abantu bababaye, abantu bafite stress zikagabanuka, sibyo none? Mukomere amashyi abaririmbyi b'abarundi bose. Murakoze cyane. Abajene oye! Abajene oye! Burundi oye! Yarobe oye! Ndabakunda cyane. Je nitwa Niyongabire Eric, amazina abavyeyi bampaye ariko umwuga watumye ngira naha anyamagaze ari umuziki wa Ciyumba kandi kazina ni Simple canke ni Simple impuho y'imistari. Ndashimye cyane rero kuba mwagatumiye Jene atwara ari mu batwara imino z'abagendana ubumuga, football y'abagendana ubumuga mu Burundi, ndi coordinateur wa Fédération Burundaise de Football des Amputés. Nkongera na umukozi wo muri Fondation Oga Patrick, nkaba ndi mu bategereza ukuguru kutava amaraso ku bashoboye gucika amaguru, nanjye nkaba ndi mu Jene yiteje imbere. Perezida atwara abajene asanzwe abizi. Turayaga kenshi Imana rero ibihezagire. Turashima ku ntambwe igihugu tugezeko. Ubwa mbere abana bagenda n'ubumuga ntibatumirwa mu nama nk'izi ziba zikomakomeye, ariko dushimire umuvyeyi wacu nyine icubahiro w'igihugu cyacu cy'Uburundi. Murakoze cyane rero, Imana ibahumugishe. Yesu ashimwe. Nanjye nitwa James nababwiye, nkaba nzi ku ndirimbo hariho abatarambona n'ivyo, ariko indirimbo hariho abazumva. Hari indirimbo ivuga ngo icyo niba ni kumva gusenga kwawe kwa buri munsi wewe, icyo niba ni kumva agahinda kawe ka buri munsi wowe, kuko n'abandi barayisenzera bumvira batabara. Senga isengesho rinyeganyeza intebe yayo, urasabwa gusenga. Senga isengesho rinyeganyeza intebe yayo, urasabwa gusenga. Imana yazanye hanyuma turubashe cyane kandi turakundisha abagore bacu usura perezida kuba atadusiga inyuma natwe bajore bagakora kandi kubateza imbere. Rero turabakunda cyane kandi turakunda igihugu cyacu, turi proud kuba turabarundi, turabarundikazi, turanezerewe kuba turi abaririmbyi bakora muri kino gihugu. Murakoze cyane. Tuvuge tuti shalom shalom cyangwa turamera Kristo nitwaye bakubwira cyane. Jewe nitwa Yannick Yuta, benshi banzi kuri challenge tugahene Anvera cyangwa Yannick Yuta. Abani jewe so rero turashimye icubahiro n'igihugu cyacu mu bikorwa twakiri by'ukuri ntabwo mirindi rero protecteur na sisiteme yanjye nakora n'ibindi byinshi n'abantu bandi mirindi. So abakunda rero iri waranzigama ndabifurije umwaka mushasha, yaba ari abayizi kuvuga ngo aranzigama mu gitondo ku murango no mw'ijoro, aranzigama iyo ndyamye ndi mu kazi cyane dutse, anzigama uyu mwaka uzoza ibihe byose. Hello. Haleluya. Kwa mazina banita niyo muri bonide umuhungu w'ubuzima bw'inyago nge. Halo. Ubuzima. Oya kamene mwahazi ubuzima
umwe mu ba influencer ba hano iwacu mu Burundi kandi ni umwe mu bakora mu bagerageza gukora amakonteni cyangwa amakonteni avuga cyane ku bintu bijyanye no guhanura urwaruka. Rero nanjye ndi mu batewe iteka nongeye gushima cyane shimira nyiriteka umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ndamushimiye kuko ubu natwizera biratwereka yuko ubuzima azogera igihe bureke kuri yahuye murakoze. Mumeze neza ndabaramukije cyane kandi mubere nikomera amashyi muraberewe cyane. Hama nanje nitwa MT nkaba mva mu mugwi witwa YM Music, turirimba turi abasore babiri n'umugenzi wanje hano. Hama atari byinshi turinze kuvuga kuko byinshi barabivuze bakuru bacu cyangwa abandi baracaha bose. Ubwa mbere novuga yuko twoguma dushima ukuntu bino birori uko byagenze rwose twaryohewe. Turashimira icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, turashima inyigisho twaronse, turashima n'inzima rero batanga twese tumeze neza. Rero mwikomera amashyi sana murakoze. Hola people, DJ, kumazina yanjye nitwa Noraski Maragatandatu Noraski Solution, man of God and liberation, son of God. Let's talk about Bogore, amazina menshi, amashyi menshi ndabumve. Uko mubibona turi ku kibazo cy'iteka, turi n'umunezero utagira uko ungana, ariko ikirenze ibyo ni uko nabonye ko ubwisi buberewe nagize kwa mwikomera amashyi cyane. Mwikomera amashyi. Jewe nsanzwe ndi umukozi w'amafilme cyangwa gukora amafilme Irere Sidoni, ariko kandi nkaba ndi n'umuririmbyi, ariko kandi nkaba ndi muri ba bagabo bahizwe abagore beza Solution Camp uko bimeze. Rero turabateye intege kandi turashimira icyicaro, ariko ndabibutse kandi yuko ndi n'umuririmbyi nzora ko hari muri sigiye mu kokoza. ariko benshi bazi izina rya Mugisha. Umwe mu batanguje filime Ndundi ya Generation Z. Agashimira Imana ubu imigwi myinshi cyane kandi benshi babishingira yuko ndi mu bantu batumye nabo nyine bajya muri uno mwuga wa filime. Si filime gusa turaririmba kandi indirimbo z'Imana zitwa Aswida, duserukira ishyirahamwe ryitwa Asemu dufite amadorari bashika 18 y'abaririmbyi bo mu Burundi bari mu ndirimbo z'Imana mu idini rya Islam. Ni ukuri turashimiye cyane mwe byo ku mutima kuruswa kano karyo kari sipesiyali, kandi turashimiye cyane cyane mukuru wacu w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kubona twibutse natwebwe tuvuga tuti ntituzohemuka ntituzohemukira igihugu tuzogikorera n'abagore. Ntabwo murakoze umwanya wahise nawe y'amashyi menshi cyane. Je nitwa Nzeyimana Toma, benshi bazira Mukombozi. Pastor Victoria
Zeimana Thomas, but aka Kombozi. I'm an artist here, but also I was in election as a candidate deputy, as a independent. So I'm happy to meet you, and so let's make it up for our president to make this thing. It's very big. Nation is going through. It's a big thing. Ikindi nacho ikanabaye muziki sibyo none. Okay. Shaka turirimbe twese ubumwe bw'abantu. Utangure kubegera icyo utazubabaze kuko imfizi y'intama igendera hasi idarapo y'u Burundi nicyo gikumu cya roho yanjye ukunda Burundi si kumenya kubucapa ukunda Burundi kubera na bucafa udakunda Burundi cyane fumu ukora gato wizere n'akanyegeri kati y'umugeri beto hasta la victoria siempre.